ito latang mang receive kaya ito yung word of God kasi kanang ko'y bagbaga ti word of God no talaga nga jay living word of God kaya't agwork kada tayo kaya't kung asawan ni Jesus through the gospel kaya't ti mapurma kada tayo kaya't jay kinadyos ti Diyos ti ma-receive tayo is the fullness of God kaya't iso nga ito ti adalan tayo created in the image and likeness of God. Nga, kaya't kung may pakita dito'y, iti talagang plan of God kada tayo in Christ. Nga, iso na di agbalin tayo kas kanya na. Kasi iso ti original nga nakakreatan iti tao. Iti create na ni Adan, kaya't kung na naparsuan to di tao, nga umasping kada tayo, kalanglanga tayo, ket kada inaramid na nga diday iso ni Adan, ket ni Adan nga image and likeness of God, kaya ibagat tinapalabas, haan nga drawing isunan. Haan nga diday naaramid nga bato, wano perak, wano picture, iti papel, haan nga diday ti image and likeness of God. Ti image and likeness of God, kas kanya nga kutkuti, agsasao, agpanunot, ken agtrabaho. So, that is the image of God. Kaya tadya ti dinadaal ti sin. Idinagbasol ni Adan, nakastrek iti sin, nakastrek ti patay, nakastrek iti makademonyo nga spirit, iso na dya sinful nature nga sinumrat iti tao, nga isuti ng destroy iti radya nga image. Kaya haanan nga talaga, nga image and likeness of God, iti kaadwan nga tao no saan nga agsubli ni Jesus. That's the problem. Kaya tayo sulok ka na tayo, nga tayo makaisubli lang na dyan nga image, kaya no, may relasyon tayo manan kini Jesus, because iti Colossians chapter 1, verse 15 and 16, makita tayo manan ni dyan, nga ni Jesus, iti talaga nga perfect, nga image and likeness of the Father. So babaen kini Jesus, no awatan tayo ni Jesus, may subli. Dadjay nga image and likeness of God kada tayo. So kanayon ko ay bagbaga, nga iti tunay nga spiritual growth, iti tunay nga papapanan iti Christianity, wano iti makunkunang Christian, nga may bagbaga, kat mapurporma tayo mapurporma in the image and likeness jay creator tayo. Agpaiso nga din ay anak tayo in the spirit, na born again tayo, na-recreate tayo in Christ as a new creation. Talaga nga na anak tayo, iti Diyos. But, dahil pa nakapurma tayo, dahil pa nag-grow tayo, iti nga knowledge, iti image and likeness of God, nga tunay nga kasasaad tayo, nga insubli ni Jesus, dahil pa lang kat mapapan tayo, iti makunkuna nga spiritual growth. Dahil iti ultimate, nga papapanan di tunay nga spiritual growth iti Christianity or iti tunay nga anak ni Apo Diyos nga na-recreate ken naianak ken ni Apo Diyos. Isu nga raday kanang ko'y bagbaga iti tunay nga papapanan ken pangipanan iti gospel nga message kada tayo mapurma kas kanya na ng create kada tayo. So now, ibaga-baga ti jay because adu iti handa maawatan na gitoy. Tida dumap o pusan na gitoy nga message. Nga, kanayon ko ibagbaga, nga no ti church, kat saan da ka nga ipan di kastoy nga panakapurma iti spiritual life, I think, handa nga naawatan di tunay nga gospel of Christ. Because si tunay nga gospel of Christ, ipanda ka ijan. Dahil di tunay nga spiritual growth o ibagbaga nga renewing or transformation. Iso nga adu dagiti tao, adu dagiti agkon ko nga believer dan for how many years but they are still the same. Iti na born again da lang nga inawat na ni Jesus, ija lang dati nag-change nga basit, but for how many years iti biyag da ket the same latan the spiritual life da nga agbibiyag naman kas worldly people, tiyan mo na lang, they are born again. Pero hanga kasa, iti plan of God, iti Christian life.
Isu nga for me, Christianity is Christ-likeness. Kas kaligi di apostle idi no apay nga naawagan da iday Acts chapter 11 verse 26 nga Christian haan nga isuda din ng ibaga nga we are Christian. Haan nga nagiti disciple din ng ibaga iday. Ken saan nga ni Apo Diyos sinangawag kadakwada nga Christian. Tinangawag kadakwada nga Christian kat nagijay taga Antioquia. Apay nga nawagan da isuda nga Christian because nakita lang daday image and likeness of Christ ijay biyagdan. Nakita na daday langa ken kais iso kaug ugali ken dadumabay nga kina Jesus ni Jesus ijay like day. So inawagan na iso nga Christian. So that's the meaning of Christianity. Christ likeness. Iso makita ko ma kina Kristo kada tayo in our words and our action, dagijay, and our character, and our wisdom, and our power. Kailangan nga mapurma tayo nga mapurmay dyan, tapno di kasta makita nga tunay nga we are Christian. Iso nga, kanayon ko ibagbaga, nga nuhaan da kayo nga ipan, dagiti churches around the world, iti kasjay, kailangan nga biro kayo because we are now in the last days. Kanayon ko ibagbaga. At data yun, iti maududing daw, we are now preparing our spirit, soul, and body nga ma-rapture. Iti daytoyan umay nga dandanin nga rapture. Sakbay, di ba nagturay ni Antichrist ito'y earth, interamende, iti unag ti 7 years. Now, kailangan nyo, no apay nga ibagbagak dagitoy, kararwayo dayta. You are responsible for your soul. Ibagbagak daytoy because iti pa nagmumove tayo, iti pa nagpipreach tayo, adu dagita nga kontra kadagitoy nga message. Pero praise God, kadagiti pa pastors, ministries, nga agmumove tata kadagitoy nga revelation knowledge, iti word of God. Kat adada nga ma-open, pastors can naging members kat ma-open na ito because hanga kaya ni Jesus nga rapturan the church nga inuubing. Kaya't na mapan iti church the spiritual maturity tapno da di rapturo na nga church kat di mature nga church nga haan nga di inuubing. So now, daday iti papapanan iti tunay nga believer. Isung ano, haan ka mapapanijay. You need to examine your teaching. Examine your faith. Ayan na ba nga talaga? Isung nga dagijay. And even, I encourage everyone and even pastors, you need to examine your teaching. Ipipan mo ba nga talaga? Dagita congregation, ijay image and likeness of God. Nga original nga nakakreatan di tao nga dinestroy iti sin. Nga isuda jay itinmayan ni Jesus, ta isublida tayo ijay nga light, isublida tayo ijay nga image and likeness of God iti panagbiag. So now, no adaging ka dayjay, praise God, ngam no awan, you need to examine your doctrine. Because mabaling nga kuna tayo, our doctrine is good, our doctrine is right, pero the result, tikitaan tayo. The result, nga mangyari jay dumdangag, jay receive, kada kita nga message, mapurpormada ba nga talaga, ijay character of God, ijay power of God, ijay wisdom of God. Iso kitaan nyo, no, talaga nga adati pag-changean, dati jay isursurwan tayo, nga mapurpormada in the image and likeness of God. Ket no saan, you need to examine your doctrine. Ket no iparangken ka ni Apo Diyos, nga you are wrong, iti radyay, nga presentation mo iti gospel, you need to be willing to be changed. Kailangan nga willing ka nga change because the people are not yours. Han mo nga kukwa ti tao, han mo nga krinait na kita, kukwa ni Apo Diyos na kita tao, ket kayat na nga mapurmada in His image and likeness through Jesus Christ, His Son. Isu nga kailangan tayo nga eksamina na dyan
sakbay nga sumangot tayo met kani Apo Dios because datayo nga mangisursuro mas karkaro ng ingat iti panang judge kada tayo ti Dios kaysa dagidain surwan tayo. So now I encourage everyone nga mapantayo kumaijay sakbay nga umay ti rapture. So praise God kada iti kabsat nga na-open kay iti testimonies nga na-open kada ito nga revelation kat adon iti nag-change si Jai life you, ituloy yung nag-serve kini Apo Diyos. So now, kahit kung anayunan na gito'y, dito yung amin iti at dito yung Bible niya, Acts chapter 17, kung nanay dyan yung King James Translation, for in Him we live, and move, and have our being. As certain also of your own poets have said, for we are also His offspring. In verse 29, for as much then as we are the offspring of God, we ought not to think that the Godhead is like unto gold or silver or stone, graven by art and man's device. So, iti topic tayo dito, in Him we live, and move, and have our being. Apay nga ibagbagat nyo dyan? Because we are His offspring. Okay, dito yung topic tayo katang. Initunay nga anak ti Diyos, ti pakisawakat yan ang resiban kini Jesus. Dagidayan may bagbaga nga they are believer in Christ. Nga na anak tayo ni ti Diyos, nga na-receive tayo ni Jesus as our Lord and Savior. Tinangyari ka na tayo, idinawat tayo ni Jesus, nagbaling tayo nga anak ti Diyos. We are also His offspring, kung nanay dyan. Ano ti offspring? Seed or kapututan. Datayo ti anak ti Diyos. Kapututan ti Diyos. Babaan ka ni Jesus. So now, gaputa offspring da tayo ti Diyos, kas makita 30 verse 29, kailangan, ahan tayo kumangay bilang at ti Diyos, kat kaslabato. Wano dagiday di Diyosen. Kailangan nga mamamu tayo nga mismo, who is our Father. Ta siyempre, nuputok na ka ti Diyos, inanak na ka ti Diyos, kailangan nga maawatan nga ti Diyos ti Amam. Ket no ti Diyos ti Amam, kailangan nga makita nga isu na tinagtaudan ti biyag mo, isu na tinagtaudan ti nature mo, isu na ti origin mo, ken isu na ti ulom, because He is your Father. So now, gaputa isu na ti Amam, anya tinatawid mo nga nature. Kanayon ko ay bagbagang, ti amin nga anak, tinag-anak, no nag-anak, ket kay isuna di anak na. Kaya makita di image and likeness. No ti aso kat ag-anak, aso matlang uray ukanan da di aso, aso latan. Ti nature na aso. Ti anak ti pusa, uray no kuting pa lang, ket pusa latan. Ti anak ti manok, uray no piyak, manok lata. Ti anak ti bangos, bangos, uray babasik, bangos tinaganan. Kastamat lang, iti animal, ti baka, no aganak, baka. No nuwang, kat aganak, nuwang. Talakasa, ti tao aganak, tao. Ti Diyos aganak, image and likeness na nakipag-Diyos kanyana. That's the real thing. So now, no kunatayo nga datayo kat offspring ni Apo Diyos or kapututan ti Diyos. Kailan makita tayo, our nature, we have now the divine nature of God. That's the image and likeness of God nga kailangan nga mapurma kada tayo in our character. Kailangan nga makita ti character ni Amam because dajay natawid mo din ni anak ka kanya na by His Spirit. Natawid mo jay nature of your Father. Diya kasasad ni Amam. So, kunanay dyan, 2 Peter chapter 1 verse 3 and 4, we have the divine nature of God.
So, ito yung nga makita. Ngayon, itunay nga kasasaad ti believer na ianak na iti Diyos. And then natawid na, iti panakayanak na iti Diyos, the nature of God. So, no, kung nata yung natawid tayo dyan, nature of God, the character na, tiada ka na tayo. His wisdom and knowledge and understanding, ada ka na tayo. And then His power and authority, ada ka na tayo. Naala tayo na dyan by nature. Hindi na anak tayo ti Diyos nga nagkaroon tayo ti divine nature by His Spirit through Jesus Christ. The dyan nakaisublian ka na tayo iti image and likeness of God. Iti character, iti wisdom, and power. Iso nga na dyan kailangan nga rumwar iti life tayo. Nga na dyan iti image and likeness of God. Yung kasano nga rumwar di dyan. You need to believe and accept the truth. Nga nakasday tinagbalinam. And allow the Holy Ghost to impart that revelation in your spirit, soul, and body. Aging ganang ag-change na jay soul mo and even your five senses. Nga magkaroon ka ijay spiritual senses of God. Nga maawatan who you are in Christ. Iso makita tayo jay in Him we live. Titunay nga biyag tayo is Jesus. Iso nga kanagitoy Jesus is our life. Isursurok ka na kayo kasi nung makita tayo nga ni Jesus ti biyag tayo, jay tayo lang nga makapagbiag iti na ito'y kunana in Him we live. Ni Paul kunana iti Galatians chapter 2 verse 20, it's no longer I that liveth, but Christ liveth in me. Amoy din na-receive tayo ni Jesus as our Lord and Savior kat pinmasok isunay di unag tayo by His Spirit. Iti na-receive tayo life, His life, His character, His wisdom, His power, because in mind ni Jesus, sinamrak ka na tayo by His Spirit nga buong buo. Hanang inbati, dagijay nga character na, in power na, in wisdom na, ket sinumrak isuna ka na tayo nga powerless. Iti sinumrak ka na tayo ni Jesus, His complete life, iso tinsarat na ka na tayo. Iso nga, nung makita tayo na dyan, sa tayo maarami di kunana is no longer I that liveth, but Christ liveth in me. In Him we live. In move, kanya nagbiag tayo, ken agkuti tayo, wano aggunay tayo. So makita tayo dyan, and have our being, ada kanya na dyan pagkatao tayo. So makita tayo kumay dyan, nga na dyan till light you in Christ, nga mapurma nga rumwa, nga agmanifest. Nga isura dyan, tika isu ti Dios, nga biyag. No makita yun na dyan in Him we live, in move. Kahit nasawan, agbiag ka kas kanya na, sao ka kas kanya na, agpanunot ka kas kanya na, ag-action ka kas kanya na. Dati di kahit nasawan na yan. So for example, His love, the love of God. No tunay nga makitang His love because His life is within us now. Kita dyan nga life, complete na yan, full of love. Iti life of Christ. So no, adagin ka ti love of Christ, kat agbiag kay dyan nga love, because in Him we live. He is love. So we need to live in love. So no kunami dyan, nga agbibiyag ka kin ni Kristo, agbiag ka tayo, aming ngay ayatan ti Diyos, ayatam. Amin nga kagura ti Diyos, kaguram. So now, ito'y mo makita in your own action, in your own words, in your own thinking, narumrumwar the dying love of God can ka. Kipnuhan mo makita na dyan kasi aduti rason di tao. Nga tawak lang, kunada manan, namati da nga rod nga kunada, pero tawak lang, kunada manan. Ito no kwa kunada manan nga, agugro tayo pa lang, yes, but kaano ka nga agro? Ito no matay kan,
Wano ka na gito, ipanawan nga dapat nga grow tayo. Kailangan nga kita numano nga tawen mo nga born again. Kano ka nga grow kat iti Bible, kailangan nga grow tayo when ma-transform tayo day by day. Han nga year by year, day by day, iti transformation, iti spiritual growth. Suno ko nam ijay, nga binilib mo ni Jesus, ka in Him I live. Tibiyag na, full of love. So, ti life mo, nga na-receive mo kay Kristo, the love of Christ is within you now. So, doon na di maporma ayatam, jay ayatan ni Jesus. Ket guraam, jay kagurgura na. Now, makitam da jay in your character, in your action. Adubay na kitjay, nga nakunata tayo, in Him we live. His life is so powerful. The life of Jesus is so powerful, full of power and authority, higher than demons, higher than Satan. Now, if you have that life, ang kamabutang kini Satan, kinuraan niya nga demonyo dito yung earth. Makita nga, they are under your feet, under your authority. Dahil iti tunay nga revelation na dahil tapno, rumwarken ka dahil image and likeness of God. Alangan nga kunam nga kay isu ni Apo Diyos na natatakrot nga tao ti demonyo. Han nga mabalin nga image and likeness of God di mabutan kini Satanas nga biyag. Tati life of God, life of Christ, nga isu ti kay isom under na ni Satan. You need to have that kind of revelation in your heart. Nga Satan is under your authority, under your command. Because that's the life of Christ. That's the image and likeness of Christ. Iti kaya't kung ay parang kada kayo dito because adu iti kunada nga nang believe kay Jesus. But they do not know. No anya nga talaga ti dapat na nga biliban ken saan da pay nga mo ti believe in Christ. Isu nga da image and likeness of God han nga rumrumwag. But now in Him we live and move. Ag-act tayo kumaakas kanyan. Ag-aksyon tayo akas kanyan. Lagi tunay. Nga aksyon. Nga kayat ni Jesus karumwang. Nga aksyon kakas kanyan. Why? Wano agaramid kakas kanyan. Anya nga iti aramid ti Diyos. Iti mo nga dalan. Anya nga iti aramid ti Diyos. Ti aramid ti Diyos, mang forgive. Ti aramid ti Diyos, and then Jesus said that about the God, He went about and doing good, healing the sick people, healing the oppressed of the devil, hindi patparigatan the devil. That's the work of Jesus. Makita ko makin kadaday, because in Him we live and move. At kuti tayo. Dahil niya nakita na kada Peter, kani John, kani Apostle, ija Antioquia. Iso ngay nawagan da iso da nga Christian because agwo-work da, agkutkutida kas kini Jesus. Agsasauda kas kini Jesus with power. So nakita na nga Christian na gitoy. Kadwada ni Jesus. At da ni Jesus kaniyada. Because nailasin da, di panagkutida, panaggaraw da, panagbiag da, na talaga nga image and likeness of God isuda through Jesus Christ. So makita yun dyan. Dati kayat nga asawan ti image and likeness of God. Nga agbiag tayo, agkuti tayo. Akas kanya na, kat mailasin even ti unbeliever. Nga talaga nga da ni Jesus kanta. O rabasyaka. Last ditoy, inhab our being. Tayo pagkatao tayo ada kanya na. Amoy di na born again tayo, na-recreate tayo as a new creation. All things are passed away. Behold, new thing has come. Tika na sa wanda day, all things, that's your life before. That's the old life. That's the sinful nature kind of being or pagkatao. So now, nukunata yung we are dead.
that all man is dead. So dapat rumar dyan new. Anya dyan new nga pagkataon tata. You are new creation in Christ. Ti baro nga pagkataon tata. Kaya nagapuy ti Diyos. Divine man. Divine nature. Kaya ti tunay nga pagkataon nga dapat mo nga iparwa dito'y earth. Mangyari na dyan if you believe and allow the Holy Ghost to reveal that to you. Iso nga, nagidahin nga mang-receive kaya ito yung message, ano ti testimony, di transformation, itibiyagda. Ang way baga nga aming nga kidujon dito yung ministry, ngayon pa iman ni Lord, kahit nakasap dami na dahil, ado nagdi marigatan palang unuhan na makasap di dahil, because lack of meditation, lack of prayer, or lack of time, iti kasada nga mangdungag kaya ito yung message. Pero, adung tinatransform, my brothers and sisters, kahit no kayat mo magkamay sakay dyan, then listen and receive this message for your own good. Pagsayaatan na ito'y, nga idinaawat mo ni Jesus, amin, the fullness of God nga dake ni Jesus, iso da sinumrakin ka. Now, you need to discover that. Discover the real you in Christ. Kailangan nga discover mo, sino ka ba nga talaga kini Kristo? Kat sino ba ni Kristo ken ka? Kailangan maamuam your true identity in Christ as a born again, nakasanak ni Apo Diyos. Kat ijay ka change, ijay mamakita, the power ni Apo Diyos, the wisdom of God, ken the character of God nga working ka. Kada di makayayo iti Diyos. Kada iti tunay nga Christian. Kada iti tunay nga light nga shine dito yung earth. Iso nga kailangan nyo diyan nga receive. Iso nga for how many years katawan nagti-change some, you need to find another church or teaching na kailangan mo nga denggan. Because saan kayo mag-change? Iti saan nga true gospel. Kasi di under the law, handa ka kaya baliwan diay. Pakpakita lang nga kanayon nga you are sinner. Pakpakita lang nga you are weak. Pakpakita lang nga you are under curse. Pakpakita lang, but nga ka, i-curse na ka, dagiday dar aramidan, dagiday nga teaching nga under the law. Yes, adat i-curse. But in mind ni Jesus, ang nga curse, tinsarak na ka na tayo because hindi na crucify the cross. In crucify not the curse. The dying old man is dead, it's a cross. Tapno no resibam ni Jesus, magkaroon ka tin new life nga full of blessing in Christ. So nagiday. So makita yo, ado pa idatan di church, nga no pumanaw na giti member da, i-curse na pakuyugan na day. May bagada nga matay, bagada nga aksidente. That's not the Spirit of Jesus Christ. Kita nyo nagiday, nga even ni Jesus Christ na pipreach, ado tikin malas kanya na, pero awan, tin-curse na kalakwana. So that's not the life of Christ. I know, ano dati mang bangbangga ti anointing the Holy Ghost, kat uray saan mo ngay curse. Curse will come upon them. Pero, handa yung mamutbutan. Because ni Jesus, haan nga nang butbutan. Ni Apo Diyos nga da kada tayo, ti kayat na, itata, kayat na, nga maawatan tayo His love for us. Ang may bagbaga nga awan iti madusa da de kunak nga rod. Kita nyo da Ananias kini Sapphira, ilang sutan da ni Peter and then natay da. Kita nyo da jay ni Elimas nga da jay, ngaya dayuna da jay deputy iti preaching ni Paul nga gospel binulag ni Paul. Kita nyo di manggatang iti sagot nga ni Simon nga sorcerer ket imbaga ni Peter kini John nga sikaken di kwartam ket madadaal ka. Because kunam kagatangam ti sagot. Yes, dadagit dyan. Pero, hana kayat nga sawan nga aramidam na dyan, kadagit dyan agbiro ti kasada nga agro kini Lord. So, kailangan nga makita tayo the real character of Christ. Nga isuti biyag tayo kadagito yung panawan because the character ni Jesus nga work ka na tayo isuti makabless iti tao dito yung earth. Isura dyan di makatouch. Isura dyan di makaigay karagiti tao to serve the living God. Not our human ability. Not our human understanding. Not the doctrine of men. But
the revelation knowledge of God. Iso ti maka-change si tao. Without the revelation knowledge of God, awan di tao nag-change. So makita yun, nagado ti doctrine, iti na duma-duma nga group, iti may bagbaga nga Christian. Pero aglalaban da huay. Apay nga aglalaban? Because saan nga talaga nga ni Jesus, iti kayat nga amuel in their own lives. So, dadya iti gapuna, nga doctrine lang, but in that inner being, nga dadya tao nga dadya full of pride, full iti kinatansi, full of sectarianism spirit, religiosity. That's not the plan of God for His sons and daughters here on earth. His plan is for them to become like Him and to become like His Son, Jesus. Hangin plano ni Lord, agbalinda nga religious, agbalinda nga sectarianism, never nga in plano ni Lord aday. That's the plan of the devil for God's people here on earth. Tapnuhan da nga mamamo who Jesus is in their lives. Ngayon titunan nga in plano ti Dios. Ket aramidon da ka, akas kaniya na, kas jay anak na, in character, in power, in wisdom. Tapno, jay picture na from working ka. So, I encourage you, my brothers and sisters, you need to pray for the revelation of this message. You need the revelation of the Holy Ghost. I-receive you na ito because kaya da kayo nga baliwan, uraan yaman na giti ugali yung akasla, nagrigat ka mabaliwan, hanyong ununaan tiyag baliw, ununaan yung i-receive, dagito yung revelation, and you will see the amazing result. This message can change your whole being, kaya da ka nga baliwan, iti amin na areas di panagbiag mo. So, that's my message, my brothers and sisters. Jesus loves you so much. Kaya't nga pormaan da ka as He is. So, kaya't ko nag-pray para kada kayo, it is spiritual growth and revelation knowledge na umay kada tayo. Hallelujah. Father, in the mighty name of Jesus, you are the God of heaven, the God of Israel, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, the Father of our Lord Jesus Christ. Thank you for your plan for us in Christ. Salamat na ti planong kada kami, pormaam da kami akasken ka, iti ugali, iti power, iti kinasirib, tapno di kasta, rumwar, de tunay nga picture mo kada kami. So now, Father, I commit, nagiti aming nga nagdangag, ken kadag agdangag pa'y, iti right nga minsay, touch their lives, touch their spirit, soul, and body, i-reveal mo ti sarilim no sino ka, through Jesus Christ, your Son, by the power of the Holy Ghost, through this gospel. Tap nga ka sa makita dati tunay nga biyag na kin ka, tunay nga kinasesinu na kin ka, tunay nga power and character in wisdom da nga adan kay Jesus nga na-receive da. So I commit him unto you, Father God. Thank you for revelation. In Jesus' name, amen and amen. Bye-bye. God bless you all.